بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق، والصلاة والسلام على رسوله محمد الهادي إلى الحق، وعلى آله وصحبه خير من آمن وصدق، وعلى التابعين لهم إلى يوم التلاق. وبعد، فهذه رسالة في أركان الإيمان والإسلام وما يصدق ذلك ويقويه أو ما يكذب ذلك ويلغيه. أرجو الله أن ينفع بها الإخوان وأن يقبل مني بالفضل والإحسان. محمد رشاد كبير عبد الله كبير مميئة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota keenya takka dubbiftoota keenya akkam jirtan eegan nagaa isin gaafadhe. waan yaanni kiyya ummata afaan kanaan dubbatu waa barsiisuu ta'eef jecha wanni dura dursoo baratuun dirqamaa waaqa ifii beekuu takkaayuu rabbii ifii beekuu ta'eef jecha tawxiida rabbii beekuu ta'eef jecha wannin kaaseettaa yookaa kitaaba kana keessatti isiniif dubbadhu dhaaba iimaanaa, arkaana iimaanaa jahanii fi arkaana islaamaa yookii dhaaba islaamaa shanani gorsa biraa wajjiin yoo rabbi jedhe itti dhiyaadhaa akkaan baradhaa. محمد رشاد كبير عبد الله كبير مميئة رب رحمة إسانيها قلو. dhaggeeffattoota keenya yookaa dubbiftoota keenya waan rabbiif wajabu fi waan rabbi irratti dhoowwamuu fi waan rabbiif gayu baruun dirqama. rabbiin keenya akki jedhu فاعلم أنه لا إله إلا الله. أكنا جتشون ربي توكيتش مالي ربي يوكا واقن برا هنجرو بيخي جتشو أمس ربين يوكا واقن أكجئو الله خالق كل شيء. أكنا جتشون واقن يوكا ربين كان واهند أومه جتشو دوبا خران ربي إفي يوكا واقع إفي بيخنين أوما لبو إفي أوما دتشئي سمئي أوما waan dachii samii keessatti uumamee laalu wanni ifiin ja'an nuti eega dhabamaatii argamne akka namuu yaadatu nuti ifi lubbuu teenyan dhabamarraa ifin argamsiifne nama biraa kan nu argamsiisetu jira. inni dhabamarraa nu argamsiise sun waaqa yookaa rabbi je'ama. duuba waaqni dhabamarraa nu argamsiise waan nyaannee dhugnee uffannee jiraannun hunda nu uume kan samii nu uumee utubaa malee nu gubbaa dhaabee nurra jiguu dhoowwe kan dachii nu uumee ifa'aan malee nu bal'isee waan jiraannun hunda horii, loon, re'ee, gaala, midhaan
waan biraa hunda lafarratti nu uume kan odoo gubboo hin fudhatin ija gurra harka miila onne'ee fi tiruu kalee humna qaamaa hunda nu uume kan qaama namaa nyaataa dhugaatii seensisee waan qaama fayyadu waan qaamaa tolu keessatti hambisee waan miidhu gama kaanin keessaa baasee fayyaa kennee fi jaaree nama jiraachise inni waan dubbanne san hunda dalage takkaayuu uume waaqa yookaa rabbii guddaa jiraa duuti ittin dhaqqabne kan waan uume hunda waa takka hin daganne kan halkanii guyyaa fidee ji'a aduu fidee waan uume gabrootan isaa hunda tooyatu kan ilmoo garaa haadhaa keessatti tooyatu kan odoo ilmoon hin dhalanne aanan harma haadhaa keessatti isi'ii uumu aanan garaa ilmoo hin miine waaqa qalbii haadhaa keessatti jaalala ilmoo uumee rakkoo hunda ba'attee akka guddiftu godhe nama dhiisii bineensallee waaqni akkanaa kun waaqa jabaa dadhabni ittin dhaqqabne beekaa waa takka isarraa hin dhokanne kan yaada nama hundaa kan dhoysanii fi kan mul'isanillee addaan beeku isaatu waa hunda uume akkamitti silaa waan ifii dalage waan ifii uume wallaala rabbiin kan waan uume hunda argee dhagayu silaa namni argaa sii kenne akkamitti sin agarre kan dhagayaa sii kenne akkamitti sin dhageenye duuba rabbii akkanatti waa hunda uumee qananiise kan hogguma takka wanni hundi isarraa hin duroomne waan biraa dhiisii qilleensa fi bishaan isarraa hin maaramne kana dhugoomsun inni ni jiraa yaadun inni dandaya'aa yaadun waan inni fedhe malee wanni biraa hin taatuu yaadun waan ayliin itti nama dirqitu namni rabbitti amane nama aylii rabbiin isaa kenne jala deeme namni isatti amanuu dide nama aylii isaa jala deemuu dide maalif namni nama waa isaa kenne jaalatee galata isaa galchuun waan ayliin itti nama kaaftu duuba rabbii ijaa fi waan biraa sii kenneef galata galchuun dirqama odoo galata galchanii fixullee baatanii waan biraa dhiisii ilkeetee tan akkatti wahiin nyaattu tana abbee siin kennine haatee siin dhaabne ati ifiin tolfanne wajjille'een hin dhalanne kanuma ati laaltee gartu
waaqni siif uume akkanatti waaqa dalagaa isaatiin beekan wanni waaqni ni jiraa beekaniin ammallee wanni inni dandayaa inni beekaa beekaniin waan inni uume laalu'uuni kan akka dachii sami'ii kan akka gaalaa loonii hoola'aa re'eedhaa kan akka uumaa namaa waan biraa dhiisii uumaa ilke'ee qofa laalu'uun rabbii ifii ni beekan waan inni haqa godhatuu wajji maalif wanni uumame hundi ifin uumne nama isii uumetu jira inni sun nama jira beekaa dandayaa fedhaa dubbataa dhagayaa argaa tokkicha fakkaataan qabne tayuu qaba rabbii waa hunda uume kanaaf waan inni namaa kenne irratti galata isaa galchuun wanni argamuun qananii tana isaatu nuu kennee beeku isa malee waaqni yookaa rabbiin biraa hin jiruu dhugoomsuu isaatu jiraachisaa isaatu ajjeesaa isaatu abbaa fedhe kennaa isaatu abbaa fedhe dhoowwataa yaadu wanni rabbiin haa argamtuu fedhe khayrii taatuu sharrii taatuu gaarii taatuu hamtuu taatuu argamuu hin ooltuu yaadu wanni waaqni hin argamtuu fedhe takkalleen hin argamtuu dhugoomsuu waan inni ajaje dalaganii waan inni irraa dhoowwerraa dhoowwamuu rabbiin nama uumeti aylii waan hamtu'uu fi waan gaarii yookaa waan toltuu adda namaa baaftu isaa kenne inumaa aylii qofaan cinqama'a waan gaarii fi waan hamtuu adda bara'a qajeelaa je'ee nama hin dhiifne ilmaanuma namarraa dhiira guutee uume namatti ergee qur'aana yookaa kitaaba irratti buusee karaa qajeelaa mana qanani'itti nama geessu fi karaa badaa mana qixaaxatti nama geessu adda namaa baase maalif rabbiin nama dubbii isaa dhagayee waan gaarii dalageef mana qanani'ee kan jannata je'amu qopheessee jira akkuma nama dubbii isaa dhagayuu dideef mana ibiddaa kan zalaalamii itti gubatu qopheessee jiru kan eega du'anii itti dhufan tanaaf jecha nama rabbiin yookaa waaqni namaan qajeelchu'uu jecha erge qeebalanii jaalatuun dirqama akkuma waan inni rabbirraa dhufeen qeebaluun dirqamaa maalif namni rabbiin ergu nama qara dhugaa dubbatu kan nama hin ganne amanamaa kan waan rabbiin namatti geessi je'een hunda namatti geessu kan irraa hin
ifne kan ittin idaane rabbiin nama erge mu'jizaa yookaa karaamaa kenneetifi waan inni ji'u dhugo oomsa namni rabbiin ergu nama guutuu waan cubbuu yookaa dilii ta'e hin dalayne qaliila waan gaarii malee wanni hamtuun irraa hin argamne waaqatu tiisaa kan qaamni isaa dhukkuba namni irraa dheeysurraa qullaa ta'e duuba rabbiin qur'aana irratti buusete waan gabroonni isaa jiruu isaanii keessatti itti haajaman hunda isaanii dubbatee ergamaan isaatis waan isaan isa gaafatan hunda isaanii ibsee akkasitti gabroonni rabbii waan jannata isaan seensisuu fi waan ibidda isaan seensisu addaan bare ergamaan rabbii kan dura dursoo namatti ergame nabi aadami ammoo ergamaan rabbii kan irraa boodaa nabi muhammadi ambiyoonni nabi muhammad dura ergame hundi gosa isaanii qofatti ergamuu turan fakkeessa'aaf nabi muusan gosa isaa banii israa'iilitti takkaa yahuuditti ergame heera gosa isaa qofa laalun itti ergame ammoo nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu waan ilmaan namaa ta'e hundatti ergame karaa ummata hundaa toluun kan zamana hundaa toluun ergame heera waa takka irraa hin ir'atiniin ergame rabbiin heera kana ibsuuf qur'aana nabi muhammad irratti buusee hadiisa qur'aana fassaru takkaa hiiku isaaf kenne tanaaf jecha diin islaamaa qur'aana rabbiiti fi hadiisa ergamaa isaa muhammadiin nu gaye waan qur'aana fi hadiisni fayyaa qabu dubbate qeebaluun waajiba yookaa dirqama diin islaamaa waan namaa tolu hunda dubbateeti itti nu ajaje waan namaa hin tolle hunda dubbateeti irraa nu dhoowwe namni karaa islaamaa qabate dhugumaan karaa jiruu addunyaa aakhiraa karaa jiruu addunyaa ammallee jiruu aakhiraa isaaf bareechu deeme islaamni waa jaha yaadu utti nama yaama jahan sun tokkoffaan allahu mawjuud rabbiin yookaa waaqni waan guutuu ta'e hundaan wassafamu yookaa beekamu kan waan ir'uu ta'e hundarraa guddate yookaa qulqullaaye ni jiraa yaadu dhugo oomsu waaqa dachi'ii samii uume kan namaa sa'a uumee waan isaan itti haajaman hunda dachi'ii samii keessatti isaanii uume kan du'aa jiruu uume kan addunyaa aakhiraa uume kan warra waan gaarii dalageef mana jannataa uume kan warra waan hamtuu dalageef mana ibiddaa uume rabbii
nama rakkatee isa yaammateef dirmatu yookaa birmatu kan wanni hundi harka isaa jirtu waaqa tokkicha wanni isa fakkaatu hin jirre Allahu waahidu laysa kamithlihi shay kan wanni takkalleen isa malee waaqa hin je'amne tanaaf jecha namni waaqa hin je'amu fakkaataa qabaa jinniin waaqa hin je'amtu mukni sibiilli ammallee wanni takkalleen tabiraa tan waan isii fakkaatu qabdu rabbi yookaa waaqa hin je'amtu nabiyyichi yookaa ergamaan rabbii tokko waaqayyoo yookaa rabbi hin je'amu nama akka isaatu jira fakkeessa'aaf nabi Muhammad waaqa hin je'amu gabricha waaqati je'ama malee nabi Iisan abbaa malee dhalateef waaqa hin je'amu rabbiitu haadha isaa uumee garaa isii keessatti isa uumee rabbiin yookaa waaqni abbaa malee nama uumun waaqa naman gootu nabi aadamiin haadha abbaa malee rabbiin uume sunuu rabbi hin je'amu malaayikan haadha abbaa malee uumamtes rabbi hin je'amtu rabbiin dachii samii uume dandaya'a akka fedhetti waan fedhe uumaa rabbiin haadha abbaa malee waani uuma kan akka aadam ammallee haadha malee abbaa qofarraa ni uuma kan akka hawwa'aa ammallee haadha qofarraa ni uuma kan akka nabi Iisa'aa ammallee haadha abba'arraa ni uuma kan akka irra hedduu ilmaan namaa namni waa jiraachisu kan waa ajjeesu rabbii tokkicha malee hin jiruu yaadun jayna nama gooti namni rabbii tokkichatti amanu kan isa malee yoo inni fedhe malee namni nama miidhu hin jiruu yaadu qawwee bineensa galaana hin sodaatu maalif guyyaa yookaa yeroo rabbiin fedhe malee hin du'uu beekaa haa ta'uu badi'itti yookaa halaakatti ifin darbu dhaabni islaamaa kan yaadaa kan duraa akka dubbannetti rabbii tokkichatti amanuu yookaa dhugoomsuu dhaabni islaamaa kan lammeeysa'a kan yaadaa rabbiin yookaa waaqni waan malaayikaa je'amu hedduu uumee qabaa yaadu inna lillaahi malaa'ika kan humna guddoo kenneef kanneen waan rabbiin itti isaan ajaje dalagan kanneen dalagaa adda addaatin dhaabbatan malaayikaarraa nama ergamoota rabbiiti fi rabbi jidduu deemee waan rabbiin ji'u ergamootatti
geessutu jira. Ammas isaanirraa nama ilmoo garaa haadhaa keessatti hoggaa baatii 4 geesse lubbuu itti afuufutu jira. Ammas malaayikaarraa nama hoggaa du'aa ka'an lubbuu nama keessaa fuudhutu jira. Ammas isaanirraa nama bishaani fi rooba qoodu'utti maddabameetu takkaa marra'ameetu jira. malaayikaarraa nama rabbiin nama tiisu'utti maddabeetu jira. isaanirraa nama waan namni hanga jiru je'u yookaa dalagu eegee barreessu'utti maddabameetu jira. waaqni malaayikaa ifa irraa uume akkuma nama biyya irraa uumee jinni ibiddarraa uume. sadaffaan takkaa sadeeysan dhaaba islaamaa kan yaadaa kitaaban rabbiin ergamoota isarratti buuse dhugoomsu haqaan buusee yaadu اعتقاد أن الله أنزل كتبا بالحق على رسله. أفرفان داب إسلاما كان يادا إرجموت ربي أمسو هند إساني ربي متي قبروتا إساتي يادو إسان هندنو أبليني يادو. اعتقاد أن الله أرسل إلى عباده رسلا يرشدونهم إليه. إسان هندي وان اتياما وان تكتئ يادو سن دين إسلاما كان تقم ربي يادو أوتي يادو إرجموت ربي الرا نمت كلين كان أن واقع أجت نجبرا جئ هنجرو هندي إساني ربي توكيتشا نافي إسن الله أومي عبادة جبرا أمة اتئرجمانين جأن نمني إرجموت ربين قرآن كيستنو دبته نما دمي شن إسان آدم إدريس نوح هود صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب هارون موسى اليسع ذو الكفل داود سليمان إلياس يونس زكريا يحيى عيسى طه إن نبي محمد نجيني إسان هندرت هاجراتو إرجموت ربي هند جالتون واجبة يوكا درقم نمني إرجموت الرا نموما توكو جيب يوكا تكيس إني ور إبداتي إني إيمان هنقبو كافر جتشو شنيسا داب إسلاما كان ياد نمرت تجرو جرو الدنيا آتنا بودا جرو الدنيا آتنا جالتتو جرا يوكا رفؤ تاء ياد الإيمان بالحياة الآخرة كان ربين جروسا كيستي
nama addunyaa irratti waan gaarii dalageef jannata kennu kan nama waan hamtuu dalage ibidda qixaaxaa seensisu wanni beekun nurratti jiruun waaqni nama jiraachisu shan jechuu sun tokkoffaan jiruu lubbuu qofaa tan uumamtee dudda aadamirratti walitti qabamtee hanga garaa haadhaa seentutti jiraatte lammaffaan jiruu eega qaama seentee garaa haadhaa keessatti hanga dhalattee addunyaatti gabbaatutti jiraattu sadaffaan jiruu namni eega dhalatee hanga du'utti addunyaa tana keessa jiraatu afraffaan jiruu hanga qabrii keessa jiraatu hanga jannata yookaa ibidda seenutti shanaffaan jiruu eega jannata seenee yookaa ibidda seenee jiraatu jiruu shanan tanuma irraa boodatiitu irra jabdu namni jiruma keessa jiruutu jiruu hunda caala seya haa ta'uu dubbiin akkasii miti fakkeessaaf namni wanni seyuu ture jiruu garaa haadhaa santu jiruu biraa hundarra caala jechuu ammoo eega dhalatee wanni beeke akka yuun eega garaa haadhatii bayee jiraatuu ture garaa haadharra bal'oo taate ammallee irra caaltu kan odoo jiruu garaa haadhatti deebi'i je'aniini hin eehamne takkaayu hin deebine duuba jiruun aakhiraatis jiruu addunyaarra akkasitti caalti jiruu aakhiraatti amanuun ni dhuftii dhugoomsuun dhaaba amantii islaamarraa dhaaba jabaadha maalif wanni waan gaarii dalagu'utti nama kaasu guyyaan qiyaamaa ni dhufaa achitti nan gaafatamaa yaadu akkasuma wanni waan hamtuu dalagu irraa nama dhoowwus guyyaan waan dalaganirraa rabbiin nama gaafatu ni dhufaa dhugoomsu waaqni akkatti nama uumee waa hundaan takkaa waan hundaan nama qananiise kan aylii namaa kennee waan hamtu'uu fi waan gaarii adda namaa baase kan anbiyaa ergee karaa dhuga'aati fi karaa kijibaa adda namaaf baase guyyaa nama waan gaarii dalagee fi nama waan hamtuu dalage adda baasu fiduu hin oolu kan isa keessatti
namni waan gaarii dalage jannata argate namni waan hamtuu akka nama ajjeesuu dalage qixaaxa jabaa mudatu wanni beekun nurratti jiru rabbiin bishaanirraa nama uumee addunyaa tana keessa nama jiraachisee eegasii ajjeesu eegasii qabri'ii nama kaasete akka durutti nama deebisee waan inni hanga addunyaa irra jiru dalage hundarraa xiqqaattuu guddattuu gaafatee tolu jannata geessee badu azaaba mana qixaaxaa geessa jechu rabbiin nama gaarii fi hamaa wal hin qixxeessu rabbiin waan hin jirrerraa nama uume isuma kan guyyaa qiyaama'aa deebisee nama uumu sun waan waaqa dhibuu miti maalif waan hin jirre uumuutu waan jiru kan adda babaye walitti deebisuudharra jabaata akka namatti ammoo waaqa biratti waan hin jirre jalqabee uumuu fi waan ajjeese deebisuun walqixa maalif waaqni hoggaa waa dalaguu fedhe ta'i je'aanii wanni sun numa taati akkuma inni fedhetti mee akka firii boqqoolloorraa muka boqqoolloo kan dhabame itti deebisu hin agarre duuba namni rabbii ifii akkatti beeku sodaa qixaaxa isaatiif hamtu irraa fagaatee waan gaarii dalaga jannata isaa kajeelu'uuf namni dhalate du'an oolu lubbuun isa keessaa baanan gara rabbii isaa deebi'uu hin oolu kan yoo tole qananii addunyaa irratti rabbiin isaa kenne daran rabbiin achitti isaa kennu maalif qananii rabbiin addunyaa irratti namaan qananiise hunda qananii isii caaltutu jannata keessa jira akkuma qixaanni qixaaxa addunyaa caalu aakhiraa keessa jiru rabbiin nama uume ibidda addunyaa isaanii kennee laalaa isaa isaan garsiisee wanni je'een yoo jallattan ibidda kanarra jaba'aatu aakhiraatti isin takkaa isinii qophaaye je'ee isaan beeysise akkuma addunyaa irratti qananii isaanii kennee wanni je'een yoo qajeeltan qananii tanarra gaarii tan aakhiraatti isinii qopheesse je'ee beeysise duuba rabbiin akkuma dandeeytii isaatin nama uumee jiraachisee dandeeytii isaatin isaan ajjeesetti dandeeytii isaatin qabrii keessatti isaan jiraachisee qabrii isaan kaasee dirree qiyaama'atti
وان إسان الدنيا الرت دلغن هندر إسان قافته كان كرأر مكه إبد زلالم إيتن كتاته كان أجيلي كرا إسا ديمي أنني زلالم إيتن هنغنا هنقبنين أنانيسا دوبا دعافي وان دعا بودا إفدرك أبني هقام مرة يادون تكايادتون أكام بربادما أمو يعني أمنتي إسلاما كان جهيسا كان يادون نما هندرت تجرو واني أرقم هندي والربين أرقم سيسو إسئي فدئ مري برسي دبرسي أكا إني فدأتي أرقمتي يادو الإيمان بالقضاء والقدر واني إنها أرقمتو فدئ مري ني أرقمتي واني إني هن أرقمتو إسئي فدئ مري برسي هن أرقمتو يادو وان ربين فدئ ملي واني برا هنتاتو يادون والربين ناف قودي هنتابو وناف هنقودين أبدوما أدعون هنغمو جاتني يوكا تتافتا قد هن أرغتو يادون أكوبا هدو نمرة والآن تكا إرانما فيسا أكوبا أكا نما حسدو يوكا وانيأو أكوبا أكا بولولا الدنيا أكوبا أكا أبسأبو أكوبا أكا وأمنفتو دبؤو مالف نمني نما وانيأو كان بولولو يو واقني أكن أن فدومتي أكا إفي فدوتي دلقا قبروتن إساء أوفايادي يو ربين akka gabroottan isaatin takka akka gabroottan isaati malutti rizqii yookaa kennaa isaanii hiraa yaade yoo rabbiin waa beeketi kana duroomsee kana hiyyoomsee beeke waan gooftan isa uume fedhe yookaa dalage dura hin dhaabbatu wanni gabricharra jiru wanni gabricha rabbirra jiru waan gooftan isaa rabbiin isaa dalage hunda jaalatu waa beeketi rabbiin yookaa waaqni bofa miila oowwe jedhanii tanaaf jecha yoo namni tokko horii jaartii ilmaan beekomsa humna rabbirraa argate isaa quudhuu dhabuun karaadhaa miti sun waan gooftan kee dalagee ati wanni sirra jiru obsuu waan akkasii waaqa kee kadhatu namni waan san
رب الرا أرغت قويا برو قويا قياما الرا قافتما يادؤ وجه مالف ربي نيوانا ما كن قلتناف قلتمو هنقلتو لا لؤوفي يوانا مدعوته ni obsamoo hin obsuu laalu'uufi duuba namni obse nama argate daran rabbirraa sawaaba argata takkaayuu galata argata arkaanul iimaani sitta arkaanni iimaanaa jah wanni dhaaba amantii islaamarraa yaadun namarratti jiru waan dubbannee dabarsine jahani sun tokkoffaan waaqni waa hunda uume ni jiraa dhugoomsu al-iimaanu billah lammaffaan inni malaayikaa dalagaa gabrootan isaa harka kaaye qabaa يادو الإيمان بالملائكة صدفان كتابا قبروتن إساء وبرسيس وجتش إرقاموت إسرت بوسك أبا يادو الإيمان بكتبه أفرفان إن إرقاموت قبروتن إساء أجلش إرقك أبا يادو الإيمان برسله شنفان قيان قياماء كان هماء في غاري الدباس كان إسا كيستي نمو غلطوان دلقي أرغتو ندفا يادو الإيمان باليوم الآخر جهفان ونتكلن fedhii waaqaa malee hin taatu waan inni beekee muree dabarse malee wanni biraa hin taatu yaadu al-iimaanu bilqadaa'i walqadar arkaanu al-islaami 5 arkaanni islaamaa 5 ammoo dhaabni amantii islaamaa kan dalaguun yookaa je'uun namarratti jiru kan dalagaan islaamaa tabiraa hundi isarratti jaaramtu waa 5 tokkoffaan shahaadaa lamaan qabatu shahaadan lamaan takka أشهد أن لا إله إلا الله جتشو تون أشهد أن محمدا رسول الله جتشو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله جتشو معنان شهادا لمان أبتؤ لا إله إلا الله محمد رسول الله جتشؤ واقتك جمال ربين يوكا واقن برا كان جبروا هك أقولتو هنجرو محمد إرجما إسا كان إسا بودا إرجما برا hin dhufne jecha'an ragaa baya jechuu ammallee yaadu waan shari'aan nabi muhammad guutuu taateef waan shari'aa isatti dubbii rabbii ir'isu'uu fi itti ida'uu fi irraanfatuun hin seeniniif jech kan wanni nabiin dhufeen marti akkuma waan amma je'ametti tiifamtee teessuuf jech
namni ergamaa rabbii kan biratti hin haajamu. maalif wanni rabbiin dur ergamaa booda ergamaa isaa tokko booda hoggaa inni du'e ergamaa biraa isa booda erguuf shari'aa nabiyyicha du'eetu tan gosa takkaa qofa jecha aafi ammallee shari'aa isaatu eega inni du'e irraanfatame. tanaaf jecha waan nabiyyiin sun dhufeenitti waa ida'amee wanni inni dhufeeni fi wanni darasaan isaa takkaa warri isa booda dhufe itti ida'e namatti wal fakkaatee shari'aa isaa keessatti namni wal dhaba. duuba hoggaasan rabbiin ergamaa biraa ergee waan isaan irraanfatan isaan yaadachiisee waan isaan ida'anii fi waan rabbiin nabiyyicha du'e irratti buuse adda isaanii baasa. duuba dubbiin tun wal dhabni kun shari'aa nabi Muusaa keessatti argamnaan rabbiin nabi Iisaa ilmaan Israa'iilitti ergee injiil irratti buuse waan yahudan shari'aa Muusaa irraa balleessite isaanii tolchee waan jallisan isaanii diriirse. ammas yahudan nabi Iisaa arrabsitee ilma zina'aa yookaa waa'ela kan abbaa malee dhalate siitu nu qajeelchaa jettee ajjeesu'uu itti kaanan rabbiin quduraa isaatin yahudaa duraa fuudhee samii baase. sammuu mana isaan keessatti isa marsaniitin fuudhee jibriil samii baasee samii lammeeysaa keessa geesse. duuba yahudan Iisaa ajjeesu'uu jecha manaan marsitee dhaabbattu nama tokko if keessaa filattee itti seenii ajjeesi jettee itti ergite. duuba namichi sun nabi Iisaa dhabee gaddeebi'e. duuba hoggaa namichi isaan ergan sun mana sanii gabbayu'uu ka'u rabbiin dandeeytii isaatin Iisaa abbaa malee uume namicha san Iisaa fakkeessee hoggaa inni gabbayu yahudan Iisaadha jettee namuma ifii ergite san ajjeefte. duuba ormi yahudaa wanni waliin je'e yoo kan nuti ajjeefne kun Iisaa ta'e namichi keenya kan nuti ergine sun eessa jira eessa dabre? yoo kan nuti ajjeefne namicha keenya ta'e Iisaan eessa jira jettee yahudan dubbii Iisaa keessatti wal dhabde. duuba yahudaa dubbii nabi Iisaa'aati fi waan biraa keessatti wal dhabdee jirtu rabbiin nabi Muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu ergee
ويهود في أمن براك ست والأب هند قرآن نبرت بوسي دبته إبسه كان حق الرجروفي كان حق الرجروفي كان حق الرهنجر الدباسه كيستو دبين بعيسى كيستو دبين بعيسى الترراتو أكان إساني الديسي أكا إيسان هن أجيف من هرراف من إسان بيسيسي دوبة نبي محمد إرقمنان شريان إسا درا هندي تن أكا شريان نبي موسى شريان نبي إيسى ندابته وان شريان نبي محمد درا شريان قوستك قفا تاتف أما اللي وان زمن ديران إر دبري جرجيران هدون اتسانتف كان إداني كان والربين بوسه إر دربني كان أكا آية نبي محمد يو إرقمي اتأمنا جتو تورات في إنجيل الرا دربؤون تناف جتشا نبي محمد بودا إرقمان هارويني هنگا قياك إياماتي هنقفو نمني إيغا نبي محمد إرقمي أمنتي براك أبتي كراهك أرى هنجرو مالف دين واقع كان أكا waaqni buusetti jiru diin islaamaa qofa akka rabbiin nu odeesse diin yookaa amantii rabbiin tokko lamaa miti sadii mitii yaadu'utti yaamtu amantii ambiyoota rabbiin erge mara jaalatu utti yaamtu دين إسلاما يوكا أمانتين إسلاما تا قوسهن داتي أمانتي واتكا كيستي إرؤوهن كابن دين حديث في قرآن ربي تيسو دين ربين واتئدأوا رفي وإرئسر اللئي تيسه علماء قرآن في حديث أيدو هدميسؤون نمني شهادة لمن قبته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جئ معنى إسا ربي توكيتش مالي ربي براهن جرو نبي محمد إرجما ربي كان بودا قبرتش ربي جتشؤو نمني سن يادي الربان جئ إني إسلام والرجنتات لما فان آب إسلاما كان دلقون نمرت تجرو صلاة شنني الصلوات الخمس إسين صبحي ظهري عصري مغربة إشائي صلاني وان آمن مبريتشو وان واقفي قبرتش إسا والاتهدو مالف صلاني خدع وان فئن وقر بربادو دوبا نمني هلكني قياك ستي هقاشا فول ربي يوكا واقا إسا أومي دابته وان فئو خدتو أكمين واقا إسا راجئتا أكمين واقا إسا راجئتا جأما
ammallee salaanni waan orma islaamaa hunda halkanii guyyaa keessaa hoggaa 5 bakka takkatti walitti qabee wal barsiisee wal qixxeessu salaata 5 keessatti akkasuma salaanni waan warra mandara tokkoo hunda torbaanirraa ammallee amata keessaa jum'ataa fi iida lamaanii jecha bakka takkatti walitti qabu ammallee salaanni waan akkaataa dalaga'aa nama barsiisu mataa godhatanii kan waan inni je'u je'anii waan inni dalagu dalagan kan dura hin dabarre kan jalaa hin hafne salaanni waan fayyaa qaamaf fidu mee atuu gaqqabii laali salaanni kan isaa je'anii karaa dhukkubni qaamattiin seenu halkanii guyyaa keessatti hoggaa 15 dhiqan humniti wudu'aa je'anii dhiqan humniti wudu'aa je'anii dhiqan yookaa haqan afaani fi funyaanii fuula harka mataa gurra miila karaan dhukkubni qaamattiin seenu humnoota dubbanne kana duuba yoo guyya'arraa hoggaa 15 dhiqamte akkamitti dhukkubni qaamatti seena keessattuu yoo siwaakatti jabaatan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الخلق والصلاة والسلام على رسوله محمد الهادي إلى الحق وعلى آله وصحبه خير من آمن وصدق وعلى التابعين